ke le monnyane tota thata mme ka thotloetso ya ka ne le ntse le bua ke sa le ke simolotse ka thotloetso ya motsadi ke mmitsa ke re mama ke ena a introducetseng mo arteng ke sentse ke le monnyane. I remember I was about 6 years old when my mom introduced me to art, so I've been doing art ever since then. Go ithalla gompieno ke ba ke ta toropong ke tswa ko legaeng ke ta toropong ke ntse ke tswala ke dira art ya me. Mme motsadi wa gago Mago Prince o go introduce mo ateng ena a kopane na yo ko kae? Mama ne le morutabana. She was a senior teacher for practicals mo primary school. She was very artistic and hela ka boene o tshotso hela go ke a bona no go le mo go ene le mo ntuna nna khabisa mo ntung a dira dionyana tse dinte mo ntung tse eleng gore a itirela like le mo manyalong a batho a bo masika na gona go tsama a ba go khabisa but ga isa sekolong sa teng ga isa ruti ke ope jaanong no gona le di art fair bogologolo ga go gakologelo maletsi a di tshela di le teng thata di ha re gola no gona le di art fair mama ne le ene yo tabonga spearhead di art fairs so ne re kana go tsa di art fair nna ke tswa go generationeng ya bo di 4B di liberally kana go yo me o bua ka di art fair le tsone ja di tlhaloganya di dira maragonyana ile gona go supa botaki di tile ha maragonyana so ne le mongwe bana ba di spearhead tota thata ne re ha di le on ha ke sentse ke le monnyane ke nna ke tsamaya le ena so ta bantsa ba ra bana ba gagwe ba sekolo bana ba dira ra go le ruteng ngwana ke thusa ngwana ke go shade jana le jana le jana ona dira art ona dira traditional ona coacha netball ona coacha football ona coacha debate. She was a jack of all trades le bo khaitsedi ke bana ba tsa bo overall best speaker go bo debating because of her na ta ba re thusa re direla. I won my first ever art accolades also because of her. So she played a very huge role mo loetong la me la botaki le gore be ke goroga ga ke leng teng gona ga gompieno ona a bidiwa Mekhumo Mosweu. O kae mo nakong ya gompieno? Mekhumo Mosweu o sa le a re togetse ka ngwaga 2011 sa le a re togetse ka ngwaga 2011 ke bala form 1. That was the first time I was introduced to art as a subject. So I remember ke tsana ko lapeng ke ta ke itumetse ke motolela ke mohaga ke mara ke mama ke ba mphile art a itumetsa re ngwana ke so gora ruto ntshwantsha o to nna o tshwantsha re. That was a year after ke wina my first ever art accolades ke ya 2010 ke ne ke bala 7 di project tsa teng tsote ka boraro e le ena nthusitseng ke ne ke tseneletse painting mosaic le drawing ka be mosadi mogolo robetse mme moaga go sentse o tshela ona le rona ke rata khanye o itse gona le Setswana se se renyeng go swa medimo go sa le medingwana go ntse ja ke wena o setse mileno go libile the guardian angel we like that no motho ka batla go tlhaloganya gore o itebagantse le mohuta o fe wa art a kry-a harologana go na le ba ileng sculpturing ba ba sculptora ba betla go na le ba ba tshwantshang ka pente ba ba dirisang bo ole ba bangwe ba tshwantsha hela ka mosidi hela ka pensele ba bangwe ba dirisa di canvas ba bangwe wena o dira le sentle so ka reng ha ke se dira se o tlo heretse ga maikutlo le ba tshwantsho sa me o bo rokomologa ka bana ba pheo o itse re o artist tota ja ka re go itse ke a bona gore wa ditse le ka go di buang ka teng ga o togele sepe go morago go intumedisa ebile gore be ke bua le motho le rreo ke go dileng ke mo lebella thata yaanong ke go dile gape ke mo reetsa a thaloganya botaki jaanong ke tsana mo moeng le go heta okay I like that yeah re ka dithuto ke dirile industrial design ke dirile degree in industrial design ka ba ke dira certificate sa entrepreneurship art yone I'm a self-taught artist ke ithutile ke rutilwe ke mama ke rutilwe ke community ke rutilwe ke batho ba ke tshedileng le bone bataki ba ke bangwe ba ke ithutile mo go bone ba re go dileng re dira mo go bo Ronald ba ke leeto la me le tsweletseng ke ntse ke kopana le bone so a be le gore ha ke senone ke graduate ka 2020 ke rena group a go graduate ka COVID. I then decided I've always known I want to become a full-time artist. I think going to school was just a part of me honoring what my family wanted me to do, at least have a degree. And I was like, okay, I'll go get a degree, but that won't stop me from becoming a full-time artist once I graduate. And then I graduated, and then this is my 5th year as a full-time artist now. Ke motaki yo itebagantseng le pente, ke dira ka pente thata, ke dira ka oil paint, ke dira ka acrylic paint, gape ke dirile ditshwantsho tsa pensele le tsa logala tsa charcoal so ke dira go ga nke ke limita di sculpture ke ile ka dileka ke dirile sengwe le sengwe ke penta mo di canvasing ke penta mabotana ke penta dipampiri ke khabisa diaparo le sone sa aparo sene our current Miss Africa le Sego Chombo se se mo winetseng project ya the Genesis Miss World sene se dirwa ke nna
Beautiful stuff. Malate non tsa sa project. Ke itse go na le setshwantsho se sengwe gape tse di harologana. Go no le di color mo e bile ne ke dirisa creativity ya go dirisa bananyana. Ne re boetse go moragonyana ke tsaka hane mama le ena re dirisa re le banyane ka teng because project ya go ne e dila le bananyana ba ba kwa tase. Ra bo re ba letsela ke marakeretsa mo batla letsela le letelle re go le ba bananyana ba wa go tsama se wa go tsama ka lesego la bana kana hate bana ha bana se la be sepe. Ke ba reitse ke marakeretsa kana bana le ba tlogele ba tla go nna musa le go di bukwa bona bana se la be sepe ke marakeretsa gore go mo go stand out a re dirise masea rona re godile gongwe modimo setse re ba letse maleo a re tsaya bananyana ba be di fingerprints tsa bona gone kwa o ye ko makgweng o to bona gore ba go rata ja ha tsana gone kwa ke yone ne ya trenda le go heta moseso wa gago even her project e be winner best project gone kwa so e le wena ka botswiritshi le botaki jwa gago le bana makgabunyana bano le ba ba menwana ya bone mme tshombo ba galalela le mo seraleng e le le pontsha seponki seponkana se metsi a bonna mme mo gompieno ke tona wa bona contribution ya gago ya ha ke go botsa hela mo bananeng ba ba dirang art le gore e ka ba ha botshelo a go ba gakolle e ka ba ha botshelo ka tseleng yang o lebila wena your experience le gore e go bereketse go le kae gore o ba gakolle. Do you know why I'm asking this thing? I'm asking this because I ke go bontsha gore le nna ke ina ka itatlhella go primary school go a go senior school ne ke emela sekolo sa me ne go na mo go teng best couple re gata di best couple ka di youth rally tsone tse le di 4 beats ke gakola gore ke dirile helicopter e ke tsa this motor o bona motor wa radio ya wa cassette e be fofa yana helicopter yo exhibit wa e be ke tla ke winetse sekolo sa me di kotlele. Talk about both traditional dance, both drama, debate. We became the champions that. Senior secondary school a ke helletsa a tame go tswa go primary school na kwa rona ne di points tsa rona ha o tsere 1 or going A+ distinction. So I got a 1 for agriculture, a 1 for art. Wow. But you see, I abandoned my artistic abilities because I could draw, I could do these things. Ora mang yo ko lapeng yo e leng gore kwa leng teng wa itse gore ona le talente mme o iphuagantse mme a ba itshopara re ha kena ditiro ke batla o bua le motho yo ntseng yalo re lebile kayentse ke bua ke ipha ke le seka ilwena mo bogompieno le living testimony ya gore a teka go tshela me ke itumella gore ona wa nna the prodigal son story sa the prodigal son se ne se ra wena ka gore ona ata me o ikgopola wa boa wa re gasa ka maboko a mangwe a na le manatenata le gore le gompieno a mangwe ke sentse ke a itse le ka thogo ke na le mmata a mo bidio ya Ronald ke go modise le ene ke motaki ke gopola ha re berekela mo exhibition ya rena 2020 re ne re go reditse thata ne bidio ne go te motlhala re lebella motlhala wa rona gore re tswa ko kae re reng re ne re go reetsa thata le bo moroka moreri re go boka re ra me monno o itse gore ha ka tsweledi sa botaki jo ja gago ka tshentšha le ha so ka tshentšha le banana jaanong o bua gantse gape well yeah ka Pablo Picasso etabu every child is born an artist but it is as the child grows ha le gore ba decide whether they will become artists or not. I think the artist is the child who survived. Because most of the time we kill the child in us. To become a true artist, it means the child in you always has to come to play. Because the moment you let that die, you succumb yourself to the depression and to the fatalities of the world. As an artist, you have to choose to look at the world like a child. So I do that. I'm an artist because God also is an artist. God also is. So that is why I decided to become an artist, because I decided to create my own future, my own life. So school. I've never applied for a job, not once even in my life. I do not have a application letter. So what I would say to my Thank you. And o buile ka
industrial design e le gore o etse go sekolong ke mekgabisa e tseneletseng ya diofisi ya dikago ya eng ha o tsa dithutego tso tsa gago le talente mo di go ihile mo di kopanya, how does the future look like? Bokamoso jwa go hela ga bo tshwantsha o bo bagale o re mponeng yano o sa ikgatha o sa itsontse o le ka go inspire ba bangwe. How does the future look like? Bana ba thokane le gore motho a beele motho a se mowa gore a ba bona gore ke future e ntseng ja ke future e leng gore ya itshupa ka gore because ya go bona lo lebella le mothala wa me le gore ke ta ke direng ke ta ke re le ha ke leng teng wa bona gore future ra motho ka ya phatsimang ka teng go bata motho a dimile di dimas a dirwele ka gore ya hatha e galalela thata ka gore e bile ke di khantse ke seng ke di share lope mo ngwageng ono ke a go exhibita ko London ke tabo ke na le solo exhibition ko United Kingdom ko London go ga mama mosadinyana o tla boele santla o palama sefofane o tla boele santla ka pagama sefofane le ba lelapa la me ha ba itse kgantse kganye so we bless you ba italanta gone ha le gore ba ntibile ko lapeng. We bless you my brother. Amen. Gona le kganye o e buang ga o bua ka botaki jwa gago ga o tsabe go punctuate go nna ntse o latlhela kganya modimo kganya mowa kganya kgalalelo a se mongwe le mongwe yo itseng bogolo jwa modimo go mo ke tlotso e tlona le gore nna monna ha ke bua le motho a tshwana le wena a ba tsenya modimo mo teng ke utlwa le nna ka tloga re ke na le tshesego aha modimo mo tirong yo e dirang. What pivotal role has your faith played? Tumelo ya gago e tseneletseng e go thusitse jang gore o dumele mo bokgoning jwa leng jwa gago? O batla go nkisa kgakala jaano e bile kana ha o bua jalo ka modimo ha ke ntse ke tsentse mo maranyaneng ke re ke tabo ke na le interview ke kwa le ke le Benson Peter go me yo mongwe wa kwala re o ithonthele Benson o re kana ke hitile kulo ya go eletsa dipina tsa semoya tse di monatile ke sentse ke di ready tse be e hita me yanong ka ta bona lene me re go di la ropella thata ko SU a le ntswelele monate ke bangwe bana ba inspire gore le nna ke dirise di talente tsa ke tseme ka pela ke tlo ba di khanyela ke tsenya di fela tsa suo yo na rialo le pelo le moya re tlo dula re rapela mo ka dinako tsotlhe ke that's the inspiration. That's why I want to share it and let me not break your modimo hanka bua ka se modimo se ntiretseng gona yana le dikele di gongwe ka semulla go di phutsa ga re go go ntse ke sale ke dumela modimo nna ke mmone ke bone se fatlhago sa one o se mpontshitse ke sale monyenyane o se mpontshitse le ha mmotsa a tsamaya modimo a ntha wa re me ke na lo yena ngwanaka a se gore ke go togetse ka Jesu Christ a re le ke tale romela mogomutsi a re modimo re lota le rota romela mogomutsi so nna mogomutsi o ke na ka bona modio tse modimo di ntirelang hanka bua di achievement tsa me le tsone dio tse ke di buang wa bona gore ke motho a tsamaya ka lenyolo ke motho a ibile a sa tshabe go ya mahapela ga batho a ba galaletsa bogolo ja modimo ibile ke bua gore nna ke a dumela nna ke dumetse nna modimo ko o bone a re gonna lona le sego thata ka lo bone bangwe ga ba ise ba o bone spiritual power o bona o bua ka modimo ga o bua ka dedi upe o bua ka rre gore ke o kolo godimo Ramasedi ne ke na le kgaitsedi ka khomotso maphane ka tshokologo eno le mongwe mogolo re tiang o kilano a re godisa rotlha the topic ne le modimo le khalalo ya modimo a re tsenya khanya maikutlo gore ha o le montaki maikutlo a gago go rola kana ga re imetswe go ntse ja e ka tswa re imetswe ke mathata a botshelo le bokete jona le botlhoko ga re nna dipelo tsa rona ba bangwe ba imetswe ke boitumelo le bona ba imela ka maikutlo wa tsaya ngwa tsenya mo tirong ya go ya botaki gore motho a re ha leba le ena maikutlo a ba khona go a utlwa it's putting that finger on the pulse. A great man once said the true artist is not one who is inspired but one who inspires. So that is what I always aspire to be. I should inspire the world. I always try to refrain to paint what I feel because I feel too much, I feel too deeply. So hanga penta thata dilo tse nna ke feel tse ke di feelang hey la ha tsela go mpotsa dipotso tse dintsi jaanong ka gore tsela mana go nyere batang go ja Benson nako tse dingwe ha ke ipentele ke pentela le hatsi jaanong ke tshaba go ipentela nako tse dintsi ha ke ipentela ha ke di rekise ke di beela go thoko so jaanong ha ke batla go tsana thata mo go yeo ka gore e deep e batla re e betse letsatsi la yone ya maikuto ne be go rialo re se ka metsotso e mebedi me mo metsotso e mebedi ke batla o bua ka dikgwetlho tse o kopana le tsone le bataki ka wena ba kopana le tsone o bua ka kganyengwe ya maranyane a artificial intelligence botlhale jwa maitirelo gore bona yanong bo ama jang talente wena o nang le yone o tshwantsha o mongwe wena ba tla tshwantsha ka sepopo
sone sa botlhale jwa maitirelo le molaetso wa go hela ko bohelong hela o ka goboka tsotlhela in 2 minutes? Art is something that demands to be felt, so it talk a soul, because people don't buy an artifact because it's an artifact. They buy the product ba lebile gore e dirilwe ke mang, go rekisa leina ke mowa wa motho, gore o mang wena o ikaka leina la gago. So motho o reka Princeton, motho o reka Benson Phutego, ha reke hela ka gore go teng go dirilwe. So what I would say ke gore artificial intelligence, I think gore it can be good, e ka re gaisa sa rona re se dirang ka letsogo la rona, but it lacks that emotional, the soul. It does not have that soul. Ha ena pelo e nna ke dirileng di imperfection nyane yo tabongwe bona go bona gore ke go bontsha ka boammaruri gore me lone le ha sa se gore le perfect sengwe le sengwe kana ate e supa ka ha botshelo bontseng ka teng. Every artist paint what they are and who they are and what the world that they live in is like at that moment. So AI ha itse sepe go ntse jalo. Re tlile go bokhutlong jwa kgaso ya rona ke Princeton, ke re Princeton, modimo wa go segohatse le wena nkgonne thata maybe le me ke ipagollele mogodu hela ke nako e chaile me in just 20 or 30 seconds a go bue le monana yo ka dirisang botaki le botsiritsi jwa gagwe go itshetsa le balapa la gagwe ka jeko le ka bosaeng kae bua le nka go rotloetsa banana gore ba dumele mo ditorong tsa bone. Believe in the beauty of your dreams and never let anyone tell you gore you can't, because ditoro tseo di ne di neetswe wena ne di sa direla conference call go bana di neetswe wena ditoro tseo go twa go kwana o tshwanetseng wa di manifesta wa di tisa into reality di gona gore batho ba di tshware ba di anye ba di je monate jaaka o bua gore ke motho ke teng ke reference modimo a rota ta thola mo ta thola mo le mo ka go dira ga gago hata ha o neetswe go le go thano e re ka motho wa bohelo bo go dirile go le lesome. So ke rotloetsa monana mongwe le mongwe gore a ska nna ba tsa ska gata ditalente tsa na le ntsone a tsamaye go dira a ska re tsope gore o moraro go gompi ga go gonte mme o tse kgakololo a hella le kalo na ha motho a bua bontle ke heretse ga maikutlo ke rokomologa bana ba phego ke tanki hela. Leonardo da Vinci is a great artist. Yeah. He said in order to develop an all-round mind you ought to study the science of art and study the art of science. Yes. Goro ha o le motho yo tla ba le pope wa tlhaloganya dio ka bontsi ithute ska emisa go ithuta mme o tsenelele ke gore o hukeletse le ene Solomon mo dianeng tsa ga Solomon a re o tsumatsumana le botlhale ja go tsuma selefera mme o bo hukeletse phetelela ja go hukeletsa le tlotlo le iphitlhileng. All the best. Thank you so much. Mr. Phutego. Wonderful. Mtsona wetso ke nako ya la e mabifi re nka bo ke nna le ene ha re tlotla hela go itlha masasa ka gore puo ya gagwe moa wa gagwe talente ya gagwe tsotletse di monate a re tswelle lefatshe la Botswana le tswa kgakala e le sekao mo mafatsheng me bile le ikgantsha ka go nna lengwe le lena le tshenyetso setšhaba e kwa tlase mo kgaolong ya Afrika le lefatshe ka bophara go ya ka lekgotla la Corruption Perception Index. Me fela mo dingwageng tse tlhano tse di sa tswang go feta seriti seo se ne sa ngotlega go